Matawakakilo Samoa Entertainment TV mai pia ile amatanga le fo ivayaso ayusi mai pafonga. E lua va yaso leo tau fia I lalo le vai ngā leo le ofisa sili lango po le ACEO o le vai ngā tausi tusi po le audit ale nupi wha. Sao no le fionga komsina o leo mfal pui le fionga au apa au longo I tino Filipo na o tato fsilingia. O molia ia fatua tia Samuelu o le pule lango le vai ngā le ode le nupi wha mai moa maleli o Paulo Pio Manua o Sinamonga ile o mia o fala au faasaina o le aisa o le umia o paipai faonga I le aisa ma le umia o tutau faasoli tu la fono I le faatangaina I Samoa o le tupe 5 fetala o masini faona po nei au fiai telefoni feaveai tablets o fua po scales mai le fale na oso faia e leo I le astona ai e to di mali ina tau fia pe tae na o to lua o molia ya o fiai le sui office sili o le vaenga tausi le nupi wha, le sunga fatua tia Samuelu. O le nupi wha le malo Samoa e whaitau miliona na tupe maua, mai wha aptu ngā tupe, a tangata whai ngā ruenga, po o ana pa anga whai sao whanga I le tunu. Na wha vai mai le 5 sultau sa ngā taluai, o lo teu iei sao ngā tangata whai ngā ruenga wha anga mo tai militaia, ai pewa me fo o na maliu, po o awhianga tu mau. Sao no au apa au le tio polensia o mo lianga o le ACEO Malaysia li o Masalomia o le umia o fuala au faasaina o mea fa o ngā po utensils ma pulufana. O le ingole Samuelu e peonta o le komsina o le tasi pe luani o sofa inga leo e punane ai matata ilo iai leo sofa inga lea na faya ile fai ungo le vayaso. Ai o se ava noa fo ilea mo le komsina o leo e fautu ai tangata o wha taua whala au wha saina le tunu. Elena o marijuana, o lo o wha au tu ia iso e ngā leo, e so se whala au wha sālava, o lo o wha tau I Samoa mai a wha manatua tuai foi, e le se me lilo I lalo le la, o ia wha au tua mai foi, a whai o lo e wha taua whala au wha saina, e maua oe, mamolia mai la tau uma, o lo o tau whai mea wha atasi. Tau na wholkom sina, ile fa te tele ina mai o whala au wha saina, mai ua tele fo I mea whai ngā ruenga o wha o ngā ina nei leo, e tuli loa I lava tanga tau la mua le wha taunga whala au wha sa, po drug dealers ile atunu, mai o se lapta inga fo ile nā mo oe o lo whai alea soli tu la fono, ai o ta ua fo il komsina o leo, o le tūlanga wha noa I tele, ona o le so tanga iai o tangata whai ngā ruenga si ni ale malo. O lo wha awa waio na tau fia I lalo o le vai ngā leo, le to o lua lea Italia I le wala unga mua, o le lama ta upu lea so se fulu o Iulai, lua o lua tolu le whamsinonga mawalunga. Inisi o tala wa tamu ailfon tanga wha altau sanga le kalesia me tisi le solo tele, a ana au talavou le taia o le so. Mo le mawina e whaitau se lau ma se lau le tele o tō tino au talavou le kalesia, mai e tunu e mamau Australia, New Zealand, Amerika, ma Amerika Samoa wa awa mai ai konferenisi lua o lua tolu. O le savali il taia o le soe ta ia le elfa aile leo, a matatu li loto alkolisi fale ula manga iatu li loto ai fungaa, mo ana ta longa le vayaso atual nei, o au mai ai au voli malo losi, a talavou mai fafo au kirikiti mai sita longa u feilo iai, au talavou le kalesia. Ma so ati ai, ma le fono le auso fealo fani, ai o kono felinisi tele le vaso fau. Ousu ngā fono ia na moli mawina I le tū muauta wha amoli. Ale malanga le Lady Samoa le whai ungo le vayaso na tenei, mai whangatongo I matautu, e le ngata o pāsese ai o uta le waa. Na whelanua I le saunua ngā le whaipuleo ngā ngai maungal tō whaase wa muli whasito mai le fono al pāl mene le vaston wai. Sa le whaapito tasi ai lana tālu sa ngama le whaaftai, I lona I tū malo, ai na tāu whai ai lana tālu sanga, mō sa vai. Na toi la ngā mai ai el whaipule lea, le pepeo mō li I le motu, na mōli mawina fo ia tātou talafou, e le fou le nā wha le tonu I sa vai. I taimi o whaia tāpenanga a inga mua lātou maliu le māsina taluai, o se sii wa tau nuu, ma fola tonga, ai pē whaafua se ia tulawa le wila, ma tālu sanga ina ai el whaipule o ngā ngai monga, le pulengo le wila talu o lana ia mōli mau,
O le poe te tau na o lai moli, ai o le suinga ua yeisa vai, ua ola i le au, e pe i le po le wila. Pe ta ina ia ave le whae a ea i le pūlenga, o na le fsosoani le pangatia na yeisa a whai, le tasi o le lato laina, le ua maua le laina malosi wa taliane, i taimi o whaalabelave pe a fia whaola pusa aisa te tele. O lo tari ais wha mao ninga o li poti, a le whaipule lea, na wha leo i le maota, i le na o le tasil no fuatu le il whalma e to sivi. O le simta upu mata ina wa lewa o na tala noa i tangata o le tu malo, o ngā ngai fo maunga numera tasi ma le lua, sa ngā iane il whalma i tele i sa fotu. E a ngā iane il whalma i sa fotu. Peitai, na la ngā e le whaipule o le tu malo, ngā ngai maunga wha le tonu na iai, i le au nanga i le whalma i, o ngā iai ngā ngai fo maunga tasi ma le lua. Le ana sa no ile minister so i fua malo lo i na le mauta, wa uma o na whaia iai le wha i unga mtanga luenga, i le wha le tonu le ana ta wane, i le whale mai o le tu malo ngā ngai fo maunga tasi ma le lua. E si le se lau matai fau le uto e wha o popo nei, i le lisi o matai o le fiu ango le au wa ai upolu, i na ua uma ane o na wha pa ia mata paipu matai fau, o le suafa tuala o alii matamai tai i le au wa. Awa manea ne tua, tai ufa tanuina manuia le nei wha moi moi, tai moro ainga man wha aiaia manuia. Awa le tua, awa le mai le yaso, tai pua. O leo o atu le se lau tangata e whai wha tasi sao wha e tu tonu le fiu angai se taimi tasi, o leo toi fau, ai mai se ai, o le taimi nei, i lea e mai o le toe ngā solo mai o tama whāna wa Samoa mai whafo, ai wha mawina o lato wha sinomanga, ai o le wha mawina o se mea sina a inga, e pe o se suafa matai, ai o se malu o le tamai tai, ai o se malo fia se ali. Mai ta wina le tau whailolofi mai o tātou tangata nu i Samoa, talu mai lava o na tatala sa o le COVID tau sangata wai, ua wha ato ama wai taimi, o sao ninga wha apitoia sa tolo pōta lu mai le lua o lua o. Ina ua tāpunia toa oi wha avao malo le COVID-19. E le ngata o whai ngā matai, ma whai ngā wha amasinonga, lea ua wha awa waia Samoa. Ai o ana whai ngā whontanga tele, a e ka le sia wha al tausanga o toi fo iei nei, i ona tūlanga maasan iai pe ona so oi lava, mai le maftanga tele katoliko, i le whontanga le whakasai maalua, il fono le sofitu misiona ila lovaya konfenelistele al mertisi wa amatalia. Peitai o whai ngā matai lava ia a inga e peo na mōli mawina i sili al se lausua fatuala i le afio angole au wa al whai ungole wa yaso. Wa whai ma awala e toi feilo iai a inga, matala i ngafa, masan iai nisi o a inga e mua on wha asala laul suafa matai. E fia whai, peitai e iai fo i a inga, na an wha taunu ulava, ai wha masina munmuli pe ai ai ni wha lave. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas wha o pupo ngā nā tamua. Rea sa tai au le alofo le tua ai wha soi fwai.